Shwa bangin sdang ïaka kubor, ni kerpat ipi ki nongpeh, ban subscribe ïaka ni ka channel, ban klik ya notification bell, pin yo kloy ki kubor naka jela. Kaseng Khasi Student Union, North Khasi Hills District, mynta sngi ka daga jingsarong khraw kala Pdiang Burom yo Samla Daniel Damlong, naka ground and pound MMA gym Ri-Bhoi. Layoban Khur Takma ksiar Haka jingïakop National MMA Champion Arajar Arpuar bala pynlong da All India Mixed Martial Arts Association kabla sdang naduh kalai tarik Nailur haduh tarik Risau ha Hyderabad Telangana. Yau Samla Daniel Damlong ringkat berukut jong Cores Marweiñ la Pdiang Burom da ka KSU ha Indoor Stadium Nongpoh. Haka jingïadon lang kinongilam ka KSU naduh Bah Lambok Rymbai Vice President ka North Khasi Hills Bah John Lyngdoh President ka Nongpoh Circle Bah Iabhalang Nongrum President ka Nongpoh Town Unit kiwe kidukhan. Kumban chipen pau ba kumba sangut kirang ilekay na Ri-Bhoi hapo kajingilam jong ba Cores Marweiñ ukut kilalit pen chimbenta haka te kalampung pladon balat hundrus pangut kisamla na kaleng gejala kiblalet ben chimbenta haka te kalampung Henry na pedeng kitay lalet ya chimbenta syaka te kalampung tang Daniel Damlong ula yoban Khur Takma ksiar haka kendan light heavyweight division hadian bulala ban peliam ya Vikas Yadav na Orissa bat lemba kate ka jingjob utay somla unpen kre banet chimbenta pat kiwe ki jingakon bakam he keman salong shabar kari Ter naduh menta ka don kan kanika national event hapo India tentang kalong Hagawi state tentang kalong Hagawi state kami ki event kilong bangin select bangin jeep iki player ki bakan sai kenang bala ban pa international fight lani ban ai ki kum ka professional license bakan imja ban fight kum ki professional fighter aki promotion baper te naga jela jungi nilai lam hamtam naga ground pound MMA jungi nilai lam kumba rungut fighter ki kentup ki amateur kamut ki benang sedang ban fight ki dan laingut but saungut ki amateur fighter but angut ki pro fighter ki kentup yo carry rumnong madu Daniel Damlong carry rumnong la rem no haka semi final batu Daniel Damlong la job haka final la yo gold medal but kadita sa marngar nga sedang lekai mixed martial arts naduh snem arajar kanyo bentar ngadang lekai ala sedem kai bentar sing jing bentar Hyderabad ngala yuk gold medal fight jangan lekai apo sngi ground on pound na bala pendik na jinjingi arajar kata sim participate itu nongka na bidang la lekai Mumbai ro la lekai ngapuni payo lekai tama penting hap cancel ki fight balong injury balong itu penting track yo opponent kata nak nam pun sama jong kadang kadang Ri-Bhoi kadang saya kasap kali kami lekai ni post yang minggu saat kena jong Ri-Bhoi kita ikut kalau long Dumenit iya po India menta bohong kami kapor bagilat yung rai kadang burong kamtam di kusngaw yung coach sama Cores ba thongi kalong ba manra ya kanam ko Burom haka tiga World Championship bakalang seng kasa ai lang tiga bang yang mapilip si mentang tay bok yang manyo ya kata jing job i siya kapartay baka de kadong kan ri kasi jung idon ibon kahai samla don ya kasap nagpunta ko pero bakalang ke issue ko ai Insim na kapor may kasar na kapor kadang kapat di tangin ikitin Facebook.